Claro dia. E aqui a editorial Jornal Estela, edição Omnian, qual ia com a polêmica ingresso especial entre o professor contratado com o Ministério da Educação. Contribuição editorial não é. Dia ka continuous editorial idane be ohin loron STL publica ya jornal edição Omnian. O título ida polêmica ingresso especial entre professor contratado com o Ministério da Educação. Nebe problema ida nebe lao kelurona. Penlalais ne ida tu atene kata ka profesor lubuk ida mai office edukasi Ministério da Educação nya sia halo demo asam damenya mai be tambah sira la iha lisensa sira la ya lisensa se polisi comandante polisia distrito di Linian nebe sira hosi comandante sira dan siranya asalnya asal ilegal tambahnya maka profesor nahin sanulu polisi KRT senulusin polisi KRT holi investiga hoin sama kayak sira halau asam idane mai beha problema idane ja laos problema idane acontece ya Ministro de Educação konaba profesor contratado sira nebe governo hapara profesor hotu lilu profesor sira nebe sira ni halau kenar sidok tina lima bakrai ne hapara hotu depois agora Ministério da Educação saya kebijakan ida para politik ida para subsidi hansan subsidi profesor Rihunhat profesor Rihunhat mai beres tu profesor Rihun ida maka lahitan subsidi ini. Mai beres sidehan ida restu profesor Rihun ida nebe sedok etan program ini program ini sei dele ia opportunidade utama ia sila loke baga atau tama masa yang sa profesor nebe governo Ministério da Educação la profesor ini hingga taka problema nebe acontece agora down di Ministério da Educação profesor contratado ne ita espera kata ka Ministério da Educação bele resolve problema ini lais sama ka problema ne bele resolve lais ide ne makita ini. Tapi per informação antes ya profesores contratado Rihun Lingga Racing maka dia contratado para ya tidak bodoh kan. Depois o governo resolve ingresso especialnya Rihun Hat Racing maka governo assassino falecido fatale maka Rihun Ida Racing ternyata menurutnya mas Laos menurutnya ki impacto ba estudantes itu ini mah kita responsable bautnya ya Ministério da Educação-nya Liman nebe hari unsa impacto si profesor na si Rihun Ida nebe governo sedok opportunidade atau tama ia politika idane ninya impacto nya unsa hanoi Ministério da Educação bela hari idane sama label po impacto silne politika idane label po impacto ba hansa istilah ba saya paling biktima saya biktima tambah istilah agora daun hei no sama ko silne profesor silne atau hanoi ini mata catatan bau ini. Oke, jadi maka kondisi editorial ini selanjutnya. Di Palmeira continua informação bebê jornal Estela publicado. E a sampai baik jornal Estela di pagina 192 onde a rubrica Oi. Kita hahu iha pagina dahulunya. Onde a primeira informação maka CDP Fratelin Sidau Kompak Hili Komisário K. Firma Fratelin exige liberta imediata professores.
dia titulu dia ne STL poti ya pagina dahulunya tambah asunto dia importante bes ba itenya nasaon tambah ita ia instituição ida importante tebe sa ka atau agora se do ema ida tu lidera instituição ne tu lolos governo Belehiliona governo parlamento Belehiliona maksudnya governo haruka ona kandidato na dua nebe ia tinang kotuk lupa haruka ona nebe agora gagaona hosi kandidato na dua ne ida maka Premier Ministro Sanna Gusmao nomea ona saya Ministro Justiça orang Simo Pose Sinora Sergio Hornai orangnya Simo Pose ona saya Ministro Justiça nian atau troka Matebian Amandio desane nebe ita sidok hatena agora daun sira sidok haruka pilapale kandidatur atau Parlamento Nasional dari Indonesia Parlamento Nasional bele convoca Reino Unida atau hili leader ida atau saya komisioner karne atau saya lidera institusi importante ini institusi karne mai be ita hari kata ka governo idane atau tama ona tinan ida se halau silenya mandato ne problema idane se sedok bele resolve ita laten saya maka impede sira kandidato ida mo sira sedok pilih sira kompak sira ka ia konsensus atau ida ka hakarat honya politika rase ko hareba asunto oi ini impacto oi mais idane sirenya politika internalnya mai publika toma emang hotu tu hakarat kakne tenke ema ide lidera bal kazu sire ia ne bane labele budu dei kazu sire ia agora ia komisario komissão kakne kazu barak maka budu hela ia ne ba mai be tambah lideransa laia orientação ba sira ne be sire ne ba atu prosesu lais ne kazu ne bele ba ministro pubblica ka atau lagi ba tribunal atau decidi yan ba tambane maka espera kata governo o parlamento nasional bele decidi bele ya konsensus hili kandidato figura idane be dia ba institusi idane o insama ka ia bele lidera institusione o di halaunya kenar sampo instansi idane be importante tebes atau resolve kasus idane agora daun budu hela ia institusi kapne idane mah kita itanya hakar emang itu punya hakar mai be idane pila kali pak governo itanya Premier Ministro Sanna Gusmao deputado sira ia parlamento sira maka hareba importante kan lain ya idane se sira hari idane importante tahu sira tenge lalai resolve problema idane. Oke, terima kasih informasi. Firma itu continua pagina 2, punya rubrica politica non lei. Punya beberapa informasi maka Igreja sudah confirma data visita ao Timor-Leste. Firma kampanye segurança rodoviária em Timor-Leste. Maka Sergio Hornai tem grande justiça para o mundo. Tem também o primeiro-ministro russo, membro do governo, executa o orçamento geral do Estado mundial. Não estima que o Ministério da Saúde pronto a dar que isso você para ele. E a você informação que irá ter informação que mensagem da na página do maka Igreja se dá confirma a data visitada para o Timor-Leste. Continua essa informação Melissa. Dia continue se informazione importante tebe tambah Timor-Leste serani ya mayoritas serani Katolika hein anggapannya visitato te mai Timor-Leste ne ita hatene kata ka fundapne itanya nai presidente da Repubblica visita ona va Vaticano aserva se kang bapa yang va ko confirma con ava bapanya visita va Timor-Leste ne depois
Itene nai presidente da Repubblica Filapalemai ia po explicação con abaidane a bapak Maiduni ia tina idane depois itenya membuat primer ministro mosa quale ana con aba assunto idane itenya ang bapak tu visita mai Timor Leste ne primer ministro do sana kus mau explicar una kata ang bapak tu mai yang bulan Agustus mai be ia ne igreja Gros Duni data fixo ia sedok igreja sedok confirma con aba data visita ang bapaknya mai Timor Leste mai be ita hari kata kita tuer informasi ne be ia agora ia media media elektronika televisión radio kata ka agora daun governo o igreja no mos representa Vaticano mos mai ona visita ho di hare situação con aba politica situação atau ang bapa visita mai no insa depois preparação Timor no insa ne launa dona pendap ia lorong ia kliuba representante Santa Sede representante Semos hasur ona itenya nai presidente da Repubblica quale assunto idane ang bapak atau mai duni ia tinan idane mai be data fixu atau mai salor ne ne sedapa ita mo satene kata agora da daun ministro transportação o comunicação mo halo ona preparação da daun atau hadiah salon VIP ya aeroporto internasional ne mos lauda don ona depois ita mos atene ona kataka itene membuat primer ministro Sananggus mau hatu do ona agio Pereira hansan sai coordinador general ba visita ang bapaknya maine nebe informasinya kalian di ona so data fix atau lorong sama punya mainnya nggak kita sedokatnya mai be pendak mo saya tanya naik presiden dari Republika khusus mo sa Serang Tomak atau ita Reza Rafati mbak anggapanya Saudi on sama anggapama iya bulan Agustus ka atau mainnya anggapama sa perongkelan yang Saudi dia para halo biar sini dia tam anggapama mai thank halo misa ihane depois ang wapa continua minha visita para Papua, para Indonesia, para Singapura. Nebe agora da daun ita mau tu hakar ka ang wapanya visitanya. Hei ang wapanya visitanya. Oto reza para ang wapanya lainnya buat kita nebe atau beda ang wapanya telan atau visita mainnya. Depois ita mo satene kata ka ia Timor Leste ne ansan nasaun ida ne be Katolika ia tempo ulo ka Timor Leste se Indonesia ansan provinsia 27 se Indonesia nya ita atene kata ka ang Papa Paulus II mai visita ne dia dozi dengan reunida atusia walau licencia nebe momentumnya hamos sansa jurnalista hamos halo cobertura sima wapa ia aeroporto ang wapa mai halo misa ia tastolu nebe agora ia ita saya ona Timor kunane Timor hakara ang wapa nasame hakara ang wapa mai tane berbeda sama wapa mai visita serang sira ia Timor Leste pendau ke se representa Santa Se Vaticano Moscow ona bapaknya visita Laos visita pastoral depois visita ida nian dar premier ministro Vaticanonya mai visita ke negara nebe Estado nebe encanta kita hoto serang toma kita ita Reza Rafati para ang bapaknya maine ia bulan Agustus ini lamela buat ide ang bapaknya Saudi ka nebe ang bapak mai visita ini ita kata bulan Agustus ini ang bapak mai dun ia Timor Leste.
Dia ke continuous informazione dia ne sa deputati itenia deputati sila ia pertelina ansa pohano invite nya governo le dua rappresentante pubblici ia Parlamento nazionale atau Hanoi po Hanoi invite nya governo dasiane o insama sila po attenzione va strada sila nebe lilu strada ba iare rurale nebe Laos de estrada asala itulane mai be estrada auto tu tahare tatap ia area rural ni tahare hare realidade estrada ni dah kasihan dia tambah pendau ka acontece deve ida mantenemos tambah estrada ni problema estrada ni nebe idane pohano ini dia ka sebe deputado pertelinia pohano ini ba governo atau atenção lilu Ministério Obras Públicas bele hare itu estrada sila nebe sidok dia kan sidok tambah estrada ni importante maka insama kaitannya komunidade hare ruralne bele lori sila ni produsernya mai mercado para sila bele tanah sanita mai de cuando estrada ni ladia ka sila ni produktu insama sila la bele lori ba mercado atau tambahnya maka asunto ini importante Laos Australia asal itu lagi, mas Australia timur larantoma. Lalu ia Australia sila nebe ia area rural, pendapatnya akontesi yang sudah mau, ponte balomos ahnya satu kotu, Australia kotu, rai Hawaii, buat naturalisasi nebe ita khusus ba Ministeri Publik Obras Publika bele hari strada infrastruktur ya tempat larang toma ba nebe insama kaitannya kemudian silane ini movimento ba amai bele lau dia. Dia ke manakala harus ikne ita emang tu domi ia joven sila domi ban silanya parcelu sila depois ita sila no apa kaben naik sila domi baitanya wanga domi baitanya kaben naik sila nebe ita domi ni importante tambah liusi domi ni maka ita bele hamuto ya bele tambah domi ni importante bebas ya banjira pendau ihal orang hirak liuba ita hare kata kitanya kolega Azina oninya lain ne halus romento iha igreja ne tambah domi sirene domin maka insa liu si igreja bele sira halus romento atau insa domi malu ke la bele soy malu to la bele soy malu to mate nebe domine importante tebe saya ita domine Laos ita domine baitanya parcel rate baitanya kaven ka maibe itanya domine fahe baino itu ya ita iya domine ita fahe mano itu mundune beles saya iya pas domine
liafan dominnya biasa ma kuala de la bele te kuala de ma dia insama kita halau tene pratika ita domin malune domin malune nema importante ba ita tama nema ka orsei ke loron dominian ema hotu ia misa depois orsei ne loron ida importante tama ita saran katolika tama tempo karesma nebe ita domine importante es ba ita ba ema hotu ba ita hotu. Ok, terima kasih informação da página de educação. Firmai da continua com a página 5, onde a rubrica é saúde. Aí, a primeira informação mata stock network NRT hotu. Firmai precisa tempo verificar se a pela distribui é holo. Não possui mata EIS se atualiza informação vossa para público. Já você informação bolo, né? Informação que você retai mata stock network NRT hotu. Kontribusi informação de mensagem. Dia ka kontinuasi informasi midane atau kuatene ba ita hotu lidu ba silane be pumador sila. Ya, ba silane pumador sila tambah pumador silane buat tidak ia tabakone kan buat tidak naran niko racang veneno ka ia nikotin masilane pumador silane bangira sila puma bebe belemo silanya fuan silane bele metanutu tambane makato recupera silanya moras rumah kona tabakonya ne buat ila aimur ida naran atau halakon ini nikotin ini layatnya ini stok layatnya tambane maka ida ini importante ya ida ne responsabilidad de usia ministro Saudenia insama ka sira prepara amor kita ne ka atene kata pendokne dengan kata ka si ministro Saudi dengan amor kontainer lugu kita maka tamaona espera kata amor kita ne mosi kontainer ida tamane espera kata ya itu kita sudah katanya mai bese espera kata amor kita dunia ya insama bele resolve itanya mau sira alin sira balo itanya ngapetan sira mas malam aku makas para nikotin nege tama sirenya salude di lupa ini fuane la belle po impacto la belle po impacto ba moras bania nebe ya morgida atau fase atau halakan nikotin ya singgaran. Ok, terima kasih informasi página saúde. Firmamente continua com a página nem onde a rubrica economia. Hoje a primeira informação marca ANP espera Timor Resource Timor Hakater posto confirmação. Firmai Ministério da Educação AEO discutir assunto formação que dá marca MTK relata assina MOU Indonesia para presidente de Horta. Diagnóstico detalhe para a companhia importador combustível precisa conhecimento para desapantegamento petróleo. Temos informação direta, informação de mensagem da marca ANP espera Timor Resource Timor Hakater posto confirmação. Kontribusi informação de mensagem. Kontinuasi informasi ini atau HTT kata ke ANP-nya Autoridad Nasional Petrolio nebe ia perusahaan gubernurian nebe si Timor Resource Timor Gapne perusahaan kompanya gubernurnya Timor Gapne maka kompanya gubernurnya nebe sira liung sisirnya pesquisa ide kata sira hitan ona minamatan ya suaine minamatan dulu bida nebe sira tu explora minamatan ne maibe sira hin confirmado rusi ANP mai nira ANP pona san po lampu hijau na konfirmasi ona sira tu halau sirnya proyeknya halau explora minamatannya ini sira tu halau dalam sirnya proyeknya tambah proyeknya para ya
tinan hirak liuma tambah ia problema itu entre Timor Leste so Timor Gen. Mai be sira resolve una problema ne AMP anesan mediator ida nebe resolve ana siranya problema ne agora sira pronto na atau halal pila kali siranya proyek ini atau esplora minamatan nebe ia suai ne ba. Ispera kata minamatannya los doni sira esplora ita Timor rico homina. Neve ita vele deve Laos depende va mina ida tasi Timor ne mai be ame aumenta tan ita nyari kusoin ia rai larane mina musutan ia suai ne